Salha ni Baibel Mtang, June 30, 2023. Himba ang masamoke phola bai tuitheyok moding khetongdi ake bahai saimono msang ni tanaiti mahinke bahai ni saimole phola bele gotheyamasi ake phola ni saimole bahai bai gotheya borole keha bai keha se gothelaya nrao tmano tangni mchu abono mthaunai masi himba nrao phola bai tuitheyok singke nrao le tuimung mani msing ole tungya ake baini samorole sraisi borok akol krima akol chayama formo kaya pusemo skal phileimo phaiti prarthana kena khaksong isor nini waisomo nini hammo nini srabo chungmemon bo panda bodingke chungju ni mainai isor se chungno srabo rito